kumsi benta ban pen I ya kanuk sa baba ha ka ban penet pensa ya kidok kha dok penat ki baju im ha kiwa bat ru ban pelat na ka jingdo jat jong kidok kha number kiwa ka nyo trap integrated territorial organization ne ke HITO kalalet ban pelat sendan dek sembai dok kha kuma saw jat li ha ka wa jong ka wa dam li ha ka snong side sning dam li ha riwai district ha ka ne ka jing pelat dok kha da ka HITO uba brandon sang pliang vice president ke HITO rengkat bagi dekat ha ka jingdon lang uba ti kha tu jaden rang ba snong nakaliang ba brandon ulai thu ba kajing tungu ka ba kongsan jong ketseng ban penlat ya kitei sembai dokha ha kani kawa kalong kumsi benta benang penbon shu baru ban pene pensa ya kidokha do penat ha kiwa ha ka ba nakaliang keseng kala shim ya kani senjam banthe ik sembai dokha ha kani kawa kum kanuksa shakiwei pat kiseng bat kipat ba bekin sothu ya kajing kodor jong kitei kidokha do penat Itu Nyoltrap Integrated Territorial Organization mentasing kalongan ni program ini bayar cek dokan ni bawa dam ni haum seksling. Kena kalian jemiru ikwa jing stok tilang nangkas nong bangin roi penpar ya kau member yang kawa kaum baru kat. Kena kalian fisheries nilai pati dan option apa fisheries pangwan ban ai jing awareness niat ya kasnong kumno ban riban sumar kidok kaum. Kalian tengah kemurang buat senong hanya buat senong buat senong dami. Kalau beningkong ngapan pau itu sungu ya beli nang buat kau ya kapa badan rekat ini ya kapa ngelapat ban peleng ya kene ka program ka job hak kene ka single mentah. Kapa beningkong ngapan pau ka sungu ya ka trap fisheries rekat buat keseng HITO ka bala ibet buat bakala simpian nak benta banwan ban pelaj ya kini kidok ka di belong tahu hajar teli lala pelaj hang ni hawa mentah kembang wilayah pakilang berok kena kalian juga senong ni penpau hi kejing sungu kejing kublai ya kani keseng berkunjur ya taknat fisheries bakala jit ya kani kawa kemudian hapus senong jungi kena kalian juga senong ni hot bun sin ni nak kalian juga senong jule ban te lakam ya kini ki jinsniu habdai ban penyak busmon ya ki doim ki neki doum ki basong ha ke nakalian juga senong hadu mentar kadang yaile kata pentrikam ni kata senang ba kane ki kawa nomor kawa ka bakhemdan kidok lane khemdan kidok im kidok kha kalong kawa ka bayap ke ni hapo senong kuah he bakawa kemudian hapo senong kalong kawa ka ba im lengba ka jingdon kini kidok kha kidok kidok plat ki bapeni sanat ya ka